updates ziri kugenda zizamuka aka kanya. Nike yamaze gutangariza abafana b'ikipe ya Liverpool yuko itazarekura imyenda mbere y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Jordan Henderson kapiteni w'ikipe ya Liverpool akaba yavunitse, iyi season ntazongera gukina ndetse n'itaha arashidikanywa mu ntangiriro zayo. Bibutsa ko uyu munsi yaramaze imyaka 5 yujuje ari kapiteni w'ikipe ya Liverpool ahawe igitambaro. Pep Guardiola yamaze gutangaza ko Sergio Kun Aguero atazakina match ya Real Madrid na Man City yo kwishyura Champions League. Ngolo Kante akaba yavunitse ntago azagaragara kuri match y'ejo Chelsea ifitanye n'ikipe ya Sheffield United. Nako kandi Billy Gilmour umutoza Frank Lampard mu kiganiro n'abanyamakuru amaze gutangaza ko azamara hanze amezi 4 kubera ikibazo cy'ivi afite. Marcelo ukina ikipe ya Madrid nawe akaba yavunitse, akaba umunya Brazil agomba kujya hanze ibyumweru 3. Manchester City yamaze gutangarizwa na tasi yuko ubujurire bwabo imyanzuro izajya hanze ku munsi wo kuwa mbere ku isaha ya 4 z'i Kigali mu Rwanda. Manchester City gushakisha Sergei Soyuncu umudefenseri w'ikipe ya Leicester City miliyoni 80 z'amayero nizo Leicester yifuza. Iyo dossier idakunze Manchester City iri gushaka Kalidou Koulibaly, ikaba rero iri kubwira Napoli ati turabaha Nicolas Otamendi twongereho na Zinchenko hanyuma muduhe Kalidou Koulibaly kuri swap. Bruno Fernandes yamaze gutorwa nk'umukinnyi w'ukwezi kwa gatandatu mu gihe Nuno Espirito Santo umutoza w'ikipe ya Southampton yamaze gutorwa nk'umutoza w'ukwezi kwa gatandatu. Akaribwo bwa mbere muri Premier League abanya-Portugal bahawe icyo gihembo ku munsi umwe. Bruno Fernandes kandi akaba yabaye umunya-Portugal wa mbere ubikoze guhabwa iki gihembo mu mezi 2 yikurikirana, byaheruka gukorwa na Cristiano Ronaldo mu kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 2006. Leo Dubois uyu ni umusore ukina ikipe ya Lyon inyuma ku ruhande rw'ibumoso barashakishwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain kujya gusimbura Thomas Meunier. Manchester United ikaba iri gukomanga mu ikipe ya Fiorentina nk'uko ikinyamakuru La Nacional kibitangaza. Barashaka mu winga w'umuhanga cyane yitwa Federico Chiesa ariko ntibari bonyine n'ikipe ya Newcastle hafi aho. Tottenham Hotspur zirifuza kongera amasezerano Eric Dyer akaba asigajemo amezi 12 bakakuba umushahara we inshuro 2 ahembwa 60 by'amapawundi ku cyumweru. Juve nayo ikaba yinjiye mu rugamba rw'abashakisha Adama Traoré nyuma ya Liverpool, Manchester City n'izindi ziri kugenda zivugwa. Leicester City, AC Milan, Napoli, Tottenham Hotspur zose mazashakisha Luka Jovic umwataka w'ikipe ya Real Madrid miliyoni 31 z'amapawundi n'izikipe ya Madrid yifuza. Yitwa Salomon Kalou akaba yamaze gusinyira ikipe ya Botafogo nyuma yo gutandukana n'ikipe ya Etablere mu gihugu cy'Ubudage. Nyuma ya tombora Champions League twanabagejejeho mu nkuru zacu Quarter Finals, tukaba twamaze kumenya amatariki amakipe azakiniraho nk'uko ubibona aha ngaha. Ari nako kandi banatwereka n'imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza igihe izabera nayo. Hanyuma kandi nkwibutsa ko iyi mikino ya kimwe cya kane ndetse na kimwe cya kabiri na finali yose izajya iba ku isaha ya 3 za nimugoroba z'i Kigali mu Rwanda. Hanyuma nkwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho uri hose.